Mwaramutse tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka na 2026 twinjiye mu burasirazuba bwo hagati umuhora Hormuz muri Iran n'ibihugu byose byakikije intambara imivurungano gushyamirana byose bikomeje kuvugwa. Ubu tuzindukiye kuri izi nkuru zikomeye. Iran yemeje ko nta wakwegera HDMZ uko byaba ameze kose, imbaraga yafite zose nyine ngo ibyo byararangiye. Ndavuga Hormuz. Uyu muhora Hormuz Iran irangije gushyiramo ikibahima, yarangije gushyiraho uburyo bwa rutangira kuri buri muntu wese, ngo by'umwihariko ariko bwa Leta zimwe za Amerika yuko ibyo bibwiraga bakuzana blockade za nkumirizi zabo zo mu mazi bavuga ko bazagera kuri Hormuz ngo nibasubizamerwe mu isaho. Ubu ntabwo bikikunze. Iran yazanye ikibahima muri kariya gace, yerekanye neza ko ifite ubushobozi budasanzwe budasubirwa. Ariko nk'ibi bintu Iran yabipanze ite? Yala, hari amagambo akomeye turaza kumva muri uyu mwanya, wavuga ko ari nk'amakuru y'amagambo akanganye kuva kuri Abbas Al-Ghachi kugeza kuri Trump ku giti cye. Reka tubanze turebere hamwe n'ibindi. Sibyo gusa turaza kuvugira hamwe cyangwa se kurebera hamwe, ahubwo Saudi Arabia imaze kwitegereza Iran, bamaze kureba uburyo Iran iri kwitwara muri kino gihe, batisha umwana ushaka gukira urupfu ruzanwe n'umwami aramuyoboka. Saudi Arabia yiyemeza kwegereza Iran bitewe n'ubwo bafite bwishobora kuba mu bya vuba. Bari kubona Iran bakabona ko nta gahunda Iran ifite guhagarika ibitero. Bati ibyo mwadukoreye twarabibonye, igihombo byatugezeho turakizi, kubw'ibyo rero reka dutekereze ikindi gihe cyo kuba twakirinda. Twabonye ko Leta zimwe za Amerika ari igikenyeri, nta burinzi bwayo, niyo amasasa dushiranye Amerika iri kubira yo na Isirayeli niba twiteho. Kubw'ibyo rero wakibera inshuti ya Iran ahari yenda byamara kabiri. Ubwo hatangije rero umushinga w'ubufatanye, ndabikubwira uhise useka. Turaje tubirebere hamwe. Sibyo gusa, Abbas Al-Ghachi cyangwa se Al-Ghachi nko bamwita, numuburu ukomeye cyane yahaye Leta zunze ubumwe z'Abarabu UAE, ngo Isirayeli bari kwishingikiriza ku rubingo rusadutse ntago izabakiza. Iran yatangiye kurakarira UAE kuruta umujinya rifite Isirayeli mu minsi ishize. Bigenze gute? UAE ngo yakoze ikosa ridashobora kwihanganirwa na Leta ya Iran. Ubu noneho urugamba rugiye gutangira mu Barabu ku giti cyabo. Ngaho twari tuzi ngo intambara igiye kurangira, none baba tipe niyo bagiye kurwana bya nyabyo. UAE ikosa yakoze Abbas Al-Ghachi arivugiye mu Buhinde, anavuga yuko ivyemejwe cyangwa se ibyo kwifatanya na Leta ya Isirayeli kwa UAE nta kintu na kimwe bizatanga usibye kubazanira akaga gakomeye, iri mu karidasanzwe. Kandi Iran ifite ubwo bushobozi bwose bwo guhangana nabo hasi hejuru. Muri make Iran kubabwira iti nimba ari intambara mugomba kumenya neza ko tuzi kuyirwana, kandi abo ngabo mwishingikirijeho ntibazabakiza nabo ubwabo kugira barokoke. Habaye Hamana basaba imbabazi bona Leta zimwe za Amerika, abo mwishingikirijeho kubakiza bizagorana. Hanyuma ku rundi ruhande, Uburusiya bwatanze nabwo umuburo ukomeye cyane, buti Iran ntizasubira inyuma mu bimenye. Abivuze mu gihe Putin yafashe ijambo rikomeye mu minsi ishize, agapimya neza cyane ikibazo byose gutegwa na Leta zimwe za Amerika. Ndetse ibingibi bivugwa mu gihe ari inama ikomeye cyane ya Shanghai ikubera muri Kazakhstan. Hanyuma kandi binavugwa mu gihe Trump yahuye na Xi Jinping mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni amagambo akomeye agaragaza uburyo Leta zimwe za Amerika zikomeje gukurikirana cyangwa se gukurikira ibibazo byo muri Asia bwa hagati, bakomeje gukurikira buri kintu cyose uko intambara imeze ndetse n'uburyo ishobora kurangiramo, bareba buri kantu kose uko ibintu byifashe. Sibyo gusa, turagaruka kuri iki gikorwa Trump ashaka. Trump yasabye Ubushinwa mu ruzinduko yakoreye Beijing gufatanya n'igihugu cye mu guhangana n'intambara muri Asia bwa hagati. Banasaba Ubushinwa ngo buzinde gutera inkunga ikomeye igihugu cya Iran, inkunga ya gisirikare. Anya Trump yemeje neza ko Xi Jinping hari ibyo yamwemereye. Mbaza ngo nibiki Trump yemerewe na Xi Jinping? Mu magambo ye turabyiyumvira, ariko mu magambo mwitangazamakuru banza abeshya kweri. Ubusigaho tubabwira ko Beijing yamwemereye ibi bintu yavuze. Ubwo Iran tuyisezere rero. Ngize ni ngo hayikaze gujyane ku musozo, ubwo tugiye kwinjira muri aya makuru tureba akatiniko kandi kuzabaye ndetse n'ibiri kuvugwa, nta kimwe dusize ku ruhande. Ngiye mugiye kubana ndumungo akamanzi uruwande. Ngo hayikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
nizo uko ibintu bimeze kuri ubu ngubu ni urugamba nibyo bino kuvugwa intambara ya nyayo ubushyamirane bweruye guhangana gukomeye n'imirwano ikomeye leta zimwe za Amerika n'ibihugu bifatanije nayo ubwo harimo na Israeli ako ni bimwe bihugu z'Abarabu bakomeje gutera ubwoba Iran kugira ngo areke Iran yafungura umuhora wa Hormuz. Gusa Iran batera ubwoba ngo nayo inyama y'ubwoba yarahiye, ahubwo ari kubwira leta zimwe za Amerika bati umugabo noneho nanutse amazuru kuri Hormuz tumwereke. Ubwo muvuga ngo mufite ibikoresho bikomeye, mufite ingabo zasanzwe za mbere ku isi, ngaho mutambuke mwegereye HDMS tubereke uburyo ibintu bigenda. Bimeze gute rero? Iran yavuze ko nta muntu n'umwe kuri ngo ushobora gutambuka muri umuhora wa Hormuz nta ruhushya hawe nk'igihugu cya Iran mu buryo buri furu, none ku nguni zose apana agace kamwe gusa. Iyi ni inzira ya Hormuz ituruka mu gice cy'Abaperesi kandi amato menshi asa n'afite ubwoba bwo kwa yakubitirwa n'ibisasu. Ubwato buri hejuru y'amazi buri kwamara umwanya munini, amato y'imizigo ntagatambuka. Umuhora Hormuz w'ingenzi cyane twara kimwe cya gatanu cy'amavuta akoreshwa ku isi yose uburatuje cyane silenced. Iyi ngiyi ni inzira ya Hormuz yafashwe hagati mu makimbirane ya politike ari kuba hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amashusho yafashwe ku wa 4 tariki 14 agaragaza amato yinjiye mu muhora wa Hormuz mu gihe Iran ikomeje kubuza inzira mu mazi ku buryo nta muntu ushobora gutambuka muri uwo muhora cyangwa se umuhanda. Ndetse n'ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gufunga nayo ibyambo bya Iran nayo ikomeje kwagirira nabi. Uhereye hejuru amashusho agaragaza ibidasanzwe, amato menshi asa naho ahagaze ku buryo butunguranye ategereje ibwirizwa rituruka kuri RGC Navy, uburenganzira cyangwa se inzira nziza inyura muri imwe mu nzira zo mu mazi zikomeye cyane ku isi nka Hormuz. Televiziyo ya leta Iran ivuga ko Iran yemereye amato ajya kuri 30 kunyura muri umuhora kuva kwa gatatu, kuva ku munsi wa gatatu ari gutambuka amato 30 gusa. Itangazo rifite akamaro kuko ngo Iran irimo kohereza ubutumwa kunyura muri Hormuz ntabwo bikiri garanti cyangwa se ntabwo bikiri ibintu byizewe, ahubwo baragenzurwa bagahabwa uruhushya bakimwe nuko barwimwa. Mu kiganiro gikomeye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yavuze ko icyambu gikomeje kugenzurwa ndetse n'amato y'ubucuruzi ari kugenzurwa mu gihe amato akorana n'ingabo zirwanira mu mazi ya Iran n'ayabuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abbas Araghchi ari i New Delhi mu Buhinde yavuze amagambo akomeye cyane agaragaza neza uburyo Iran iri kwitwara muri bino bikorwa bikomeye bashoboye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse agaragaza n'uburyo banga gasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abbas Araghchi umva amagambo yavugiye i New Delhi. Mbere ko tuza kuri bira bindi bikomeye tubanze twumva amagambo ya Abbas, none twabigenza ute kureka kuyumva bwa warubujije. Nkuko mwese mwabyiboneye igihugu cyange mu gihe kitarenze umwaka kabiri cyakorewe ibikorwa by'ubugome binyuranye n'amategeko ndetse bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ibitero byagabwe ku baturage banjye byashingiweho ishingiro ry'ibirego by'ibinyoma bivuguruza isuzuma ry'amakuru ryakozwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire ndetse n'umuryango w'ubutasi wa Amerika ubwawo. Ukuri nuko Iran kimwe n'ibindi bihugu byinshi byigenga ariyo yagizwe ingaruka n'ibikorwa byo kwagura no gushishikariza intambara mu buryo butemewe n'amategeko ku gihugu cyanjye. Ibi ni ibintu bidafite umwanya mu isi ya none. Abakurikiranira ingendo zidasanzwe zikorwa bakurikirana ibintu hafi barabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatwibasiriye yazadukabye igitero mu buryo butemewe n'amategeko. Abbas Araghchi akomeza agira ati akurikirana hafi ingendo zidasanzwe bashobora kwizera ko ziteze imbere inyungu zabo za politiki, ariko nk'uko abagizi ba nabi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hirya no hino ku isi babyumva kandi reka bagomba kubyumva. Ihungabana ry'akarere ni ikintu gitera gutsindwa gukomeye cyane ku mpande zose, harimo yewe nabo batera ubwabo. Mu gihe rero cy'urugomo ruteye ubwoba abaturage ba Iran birwaniriye bo ubwabo kandi babikoranye ishema. Ese twasubiye inyuma ku ntego zacu za kera zo kwigenga? Ese twiyeguriye ubushake bw'umutegetsi bw'abami bashaka kudutsinda? Igisubizo kirasobanutse neza, ntitwabikoze kandi ntabwo tuzigira tubikora. Nkomoka mu gihugu cya kera, abayobozi bacyo bashyigikiye abaturage babo babigiranye ubutwari mu gushaka ubutabera, ubwigenge no kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo. Bitanga bagatanga ubuzima bwabo kubera amahame y'amateka y'igihugu. Ndavugira Iran ifite ingabo zayo
abaganga, abarimu bo mu mashuri, abapolisi batigeze na rimwe bashyira imbere umutekano wabo bwite kuruta kurokora ubuzima bwabo bagomba kurinda ndetse no gukorera mu cyubahiro ku murongo w'imbere w'ikiremwamuntu. Ndavugira rero abantu bahisemo gukomera kubera ibisasu biteye ubwoba, kubw'ababyeyi ba Mino batagize agahinda ko kubura abana babo gusa, ndetse no ku rubyiruko rwanze ko umukungugu w'intambara uhanaguraho ahazaza habo heza, kandi ku gihugu nubwo hari ibitutu byinshi bigikomeje, twizera ko tuzigenga, turahamye kandi turangwa n'ubutabera. Kugeza ubu birakwiriye kuba ibigaragara ko Iran idacika intege kandi ikigaragaza neza kurushaho iri ku gitutu. Nubwo twiteguye kurwana n'ibyo dufite byose mu kurengera ubwisanzure bwacu n'ubutaka bwacu, natwe twiteguye gukurikirana ndetse no kurinda diplomasi. Nk'uko nabivuze kenshi, nta gisubizo cya gisirikare gihari ku kintu cyose kijyanye na Iran. Twebwe abanya Iran ntabwo twigera dupfukamira igitutu cyangwa se iterabwoba iryo ari ryo ryose, ahubwo dusubiza mu mvugo y'icyubahiro. Nubwo rero ingabo zacu zikomeje kwitegura guhana bikomeye cyane abatera b'abanyamahanga, abari badutera, abaturage banjye bakunda amahoro kandi ntibashaka intambara. Ntabwo turi abagome bakora ibikorwa by'urugomo muri kino gihe, ariko twemera guhangana nabyo. Umwaka ushize nagize icyubahiro cyo kwitabira inama ebyiri za BRICS kugira ngo menyeshe ko guverinoma ya Iran ifite icyizere cy'uko uru rubuga rugaragaza ivuka ry'umuryango mushya ku isi. Gahunda aho amajyepfo y'isi ari nayo gahunda yibanze ku hazaza y'isi yose. Icyari icyifuzo gikomeye ubu ngubu kirasohoye, ariko ni ukuri kudakomeye. Ubutegetsi bw'ubwami burimo kugabanuka, burashaka gusubiza inyuma isaha kandi burimo kwihuta cyane, bugenda bushaka kudushyira mu mworera. Ibi byose bifite akamaro ku mabuye y'agaciro ndetse n'ibihugu byinshi, kuko intambara Iran yarwanye ariyo kurengera twese isi nshya turimo kubakira hamwe. Abasirikari bacu b'intwari batanze ubuzima bwabo kugira ngo barwanye ubutegetsi bw'igitugu bw'iburengerazuba n'icyifuzo cyo kudahana nk'uko Amerika ibibona. Nubwo Iran yishimiye inkunga n'ubufatanye yatewe n'ibihugu bya BRICS, ni ngombwa ko dufatanya kongera imbaraga mu kazi kacu mu kurangiza iki gitekerezo cyo kwihesha agaciro kidafite umwanya muri iyi si ya none cyo kwigira igihangange utegeka abandi. Ku bantu hafi ya bose bamwe muri kino cyumba, kurwanya ihohoterwa rya Amerika si intambara idasanzwe. Benshi muri twe duhura n'impinduka ntoya za gahato kamwe cyangwa se akandi kabi. Igihe kirageze ngo dufatanye dushyire imbaraga mu bikorwa kugira ngo tugaragaze neza ko ibyo bikorwa by'abagome bigomba guhagarara muri iyi si. Muri iki gihe ibihugu byacu biri hafi cyane kurushaho mbere hose kugera kuri iki cyifuzo, kandi dushobora kwirengagiza ikibazo gisanzwe kandi giteje akaga twese duhura nacyo. Amateka yagaragaje ko ubwami burimo kugenda butsindwa buzakora ibishoboka byose kugira ngo buhagarike iherezo ryabwo niba ntacyo dukoze. Inyamaswa yakomeretse izarira cyane kandi ivugiriza induru y'umujinya kugira ngo imanuke ije guhiga. Gukuraho ibyo kwitira zose biragaragara mu mahoro n'amahano bagenda bahuzahuza. Uburengerazuba bwagiye bwihisha cyangwa se bigakurikirana bushaka kumanuka amajyepfo, Aziya cyangwa se muri Afurika cyangwa muri Amerika y'Epfo. Ibyahoze bivugwa ko bitazwi kandi biteye isoni rwose, ubu zirengagizwa cyangwa se gaterwa isoni ku mugaragaro mu mirwa mikuru y'uburengerazuba. Ni ukuvuga jenoside iteye ubwoba, ihohoterwa ritangaje ry'ubusugire bw'ibihugu n'ubujura bwa za leta ku nyanja. Ibizaha bikorwa mu buryo bwa bucece mu burengerazuba bishobora kuba gusa iyo habayeho kumva ko nta cyaha kibahama. Icyo gitekerezo cy'ikinyoma rero cyo kugira uburenganzira ku bandi kigomba gusenywa na twese. Bityo Iran irasaba ibihugu bigize umuryango wa BRICS ku rwego mpuzamahanga guhuriza imbaraga tukavanaho ubu bugizi bwa nabi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimureke duhaguruke turwanye bano bagizi ba nabi. Amerika na Israel barimo no guhohotera rwose Iran, umunyamuryango wa BRICS, mu buryo butemewe n'amategeko, koza politike mu nzego mpuzamahanga no gufata ingamba zifatika zo guhagarika
ibikorwa byo gushotorana no guhagarika umuco kudahana ku barenga ku masezerano y'umuryango w'abibumbye. Twizera ko BRICS ishobora kandi ngomba kuba imwe mu nkingi z'ingenzi mu gushyiraho uburinganire muri gahunda y'isi, ndetse itegeko ridashobora na rimwe gutuma ibintu bidahinduka. Ibihugu biharanira icyubahiro cyabyo n'ubwigenge bwabyo bishobora kwihanganira ingorane, ariko ntibizigera bitsindwa. Aya ni amagambo ya Abbas Araghchi ari i New Delhi mu nama yahurije hamwe umuryango wa BRICS barimo kuganira ku cyo bagomba gukora. Bisa naho Iran iri kuzana revolution mu bihugu byinshi mu isi byo kwigobotora Leta Zunze Ubumwe za Amerika no guhagarika Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi amagambo ya Bwana Araghchi muyumvishe neza. Ati ni gute twakomeza kwemera gukandamizwa, gutegekwa ndetse no gutuma tubaho nabi, tugirirwa nabi, twibasirwa. Mureke duhaguruke, turwane kigabo, dushyire umwanzi hasi nawe azaduhunga. Anya Amerika yaravuze ngo izarwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Urabaherana. N'ibihugu bye byaratangiye kuyiringira, ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kuyipakurura, baratumije kubona neza yuko nta kintu na kimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kubamarira, bitewe nuko no mu ntambara barwanaga na Iran bitigeze babafasha gutsinda cyangwa se kwirwanaho. Bateka twishakira amasezerano n'iki gihugu cya Iran turi ko twamara kabiri. Tazi ubwenge ashima ubwe nyine. None kuva kera se mwakoraga iki mbere hose? Reka twumve byagenze gute. Nibyo wakibaza. Ubu byatangiye guhinduka mu guhungabanya umurongo wa Israel n'uw'Abanyamerika muri Asia bwa hagati. Arabia Saudite yo yashyirije Iran icyifuzo gikomeye cyo gukumira ikibazo cy'intambara kizaza mu bihugu by'abaturanyi bo mu kigobe. Ni mu gihe umwotsi w'intambara ya Israel na Iran na Amerika wongeye gutangira kuzamuka ubundi ukamanuka. Arabia Saudite yo irimo gusohora igitekerezo gikomeye mu ibanga bagisha inama Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Israel n'amasezerano yo kudaterana, yo kudahangana. Muri make ntimbutewe ntutere mugenzi wawe mu karere kose kugira ngo bakumire intambara itaha mbere yuko yabitangiye. Abadiplomate babwiye Financial Times ko Riyadh yagiye igerageza iki cyifuzo hamwe n'abafatanyabikorwa bayo mu gihe imirwa mikuru yitegura ukuri nyuma y'intambara, aho Iraq yabihagaritse, ariko bitazwi neza niba bishoboka cyane cyane ko intambara itakongera kugarukira iki gigobe cya Gulf. Nk'uko raporo bivuga, abayobozi ba Saudite barimo kwiga ku buryo bw'amasezerano ya Helsinki cyangwa se ayo bise Helsinki, ni urwego rw'intambara y'ubutita rwagarabanyije amakimbirane hagati y'ibihugu byari bihanganye mu Burayi mu mwaka w'1975. Abadiplomate babiri ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuze ko bwizera ko imiterere nk'iyo yo kubaka icyizere ishobora gufasha gutuza akarere kari karanzwe n'amezi menshi ibisasu bya misile, intambara za drone no kurohama cyangwa se guterwa kw'ibisasu byo mu mazi no gufunga umuhora wa Hormuz. Igitekerezo kiri kuva muri Arabia Saudite kirasobanutse neza. Nubwo Iran yacitse cyangwa se Iran yabaciye intege, ntabwo yigera iboneka cyane cyane ko yigeze yifuza kurasa aho mu kigobe usibye kurasa umwanzuriyo. Ibihugu byo mu kigobe cy'inyanja bifite ubwoba ko imbunda nizimara gucecekeshwa nuko ingabo nyinshi z'Amerika zikagenda zigabanuka mu karere, bashobora gusigara bahanganye n'ingabo za Iran zikomeye kandi zifite umujinya w'umuranduranzuzi kurusha mbere hose. Batangiye gutekereza ko ibyo Iran yakoze biratuma ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu karere bashobora kuvamo bakagenda bagahunga. Batirira Amerika niramuka icyuye abasirikare bayo, dushobora kwisanga natwe mu byago bikomeye, dushobora kwisanga mu kaga gadasanzwe no gusanga turi mu byago. Rero ibihugu byo mu kigobe bikaba birimo gushaka uburyo byahuza na Iran ndetse bakumvikana. Kuzamuka kw'intambara hagati yabo na Iran byatera ibyago bikomeye mu gihe Amerika bidahari. Nyamara iki cyifuzo cyuzuyemo ibisasu ndetse na politike idafututse. Umudiplomate w'Abarabu yasubiwemo na Financial Times yaburiye ko kwitabira bizaba ari ingenzi cyane ubu bufatanye. Ni muri iki gihe bashyira Iran na Israel ku meza amwe kugira ngo barebe ko babaganiriza bareke gukomeza guhangana n'ibihugu ngo bizemo. Bishoboka cyane cyane ko amasezerano ashobora gutuma Israel ikomeza kubona ko ibihugu by'Abarabu bitangiye kuba bagambanye. Israel irushaho gufatwa nk'isoko nyamukuru y'umutekano muke nyuma y'intambara ya Gaza. Hagati aho
ibiganiro byahuje Amerika na Iran ku bijyanye no gufungura Hormuz bitagendaga neza n'ubundi abatuye muri karere ka nk'ibihugu bya Arabia Saudite Riyadh nyine batangiye kubona neza ko icyo bari biringiye gishobora kutabaho, bati tubigenza gute kugira ngo duhuze na leta ya Iran none niba batangiye kwihenura kuri leta zimwe za Amerika. Ubu none mbwira Riyadh ikintu itekereje cyaba ari umuti, twiyegukire leta ya Iran tuye ko twakorana tujyana amasezerano ihanganira ibe ritabaho, hanyuma turebe neza ejo hazaza icyo hahatse. Urabona nawe bizazabarinda intambara, byazatuma ihangana ryabo rihagarara ku buryo bwuzuye. Cyangwa ni kwa kundi umuntu abura yakira nayamira, bateka dukora ibishoboka byose turebe ikiza kuvamo. Ntawamenye. Iran yo ntihaye umuburo wa nyuma UAE n'igihugu gituranye nanone n'iki gihugu cya Arabia Saudite. Israel nayo ubwayo ntizabakiza umujinya wa Iran, nibo bihamagariye ibyago bikomeye kwishinga rero leta Israel kwa UAE gushobora kubakoraho, gushobora kubazanira agatumbaraye bitewe nuko batigeze na rimwe batekereza kabiri. Abbas Araghchi yavuze amagambo akomeye avuga neza cyane yuko ibihugu birimo gukina n'umuriro. Cyatangiye ari inama ya minisitiri y'ububanyi n'amahanga ya New Delhi nk'ubusanzwe, cyahindutse nyuma ko Iran ishinje UAE ku mugaragaro ko ishyigikiye Amerika na Israel mu ntambara iherutse kuba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yabwiye abari mu nama ko ibihugu by'Abarabu byagize uruhare rutaziguye mu bikorwa byo kugaba ibitero kuri Iran. Yavuze ko yirinze kuvuga izina ry'igihugu mu magambo ye yemewe kugira ngo agire ubumwe, ariko yavuze ibyo mu magambo ye nyine ku ruhande rwa Emirates z'Abarabu, avuga ko Emirates z'Abarabu zo zikomeje ubushotoranyi bukomeye. Abbas Araghchi aya ni amagambo ye bwite avuga kuri iki gihugu cya leta zimwe z'Abarabu ati: byatangaje buri muntu wese mu nama, bose intumwa z'Emirates z'Abarabu nta kibazo zari zifite uretse ikibazo cy'intambara n'ibisubizo Iran yahaye Amerika ku butaka bwayo. Ni ikibazo kibabaje cyane kandi nasanze ari ngombwa kugisobanura mu buryo burambuye mu nama y'ibihugu byose bigize BRICS. Nashimangiye ko nubwo twahitamo kutabivuga ku mugaragaro, amaherezo ibintu byose biba bifite aho bigarukira. Leta zimwe z'Abarabu zahisemo guhagarara neza hamwe na leta zimwe za Amerika afatanyije na Israel mu gihe cyose cy'intambara. Navuze ko tudashaka kwinjira muri ibibazo kugira ngo tubungabunge ubumwe n'ubwumvikane bwa BRICS, ariko kubera ko leta zimwe z'Abarabu uyihagarariye yavuze kuri bino bibazo, dutegetswe kugaragaza ukuri ku muryango mpuzamahanga. Kandi amaherezo nafashe umwanya wo kugira inama uhagarariye leta zimwe z'Abarabu ko Israel ubutegetsi bwazo n'isi na leta zimwe za Amerika ubwazo badashobora rwose kubaho umutekano urambye. Aya n'amagambo ya Abbas Araghchi abwira yuko ibi ngibyo kwishingikiriza kuri leta zimwe za Amerika, kwishingikiriza kuri Israel kwa Arabia Saudite nta mahoro birimo, nta mutekano bashobora kuzahabwa n'ibi bihugu. Ibi ngibi bibaye umunsi umwe mbere yaho aho UAE yari yakinze ibyo minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko yasuye UAE mu gihe cy'intambara. Igice cyaje kongera gutuma Araghchi afatanya n'abanya-Iran bakamagana kino gihugu. Iran yarushijeho gukomera cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kazim Garibu yasubizaga mu buryo butunguranye ibyo yise ibirego bidafite ishingiro byatanzwe n'uhagarariye UAE. Gbati yavuze ko koroshya cyangwa se guteza imbere ibitero ari ugize bwa nabi hakurikije amategeko mpuzamahanga. Avuga ko umwanzuro w'inteko rusange ya Loni yo mu 1974 wafashwe yavuze ko Iran yaraburiye ibihugu byo mu karere imbere y'igihe ko ubufasha bwari bwo bwose buhabwa abagabye igitero bushobora gutuma habaho ibitero ku nyubako zikoreshwa muri ivyo bikorwa. Kandi icyo nicyo Iran yakoze muri iyi ntambara ihanganyemo na leta zimwe za Amerika. Iran yakomeje kwemeza ko yirwanyeho nyuma y'uko ibitero za Amerika na Israel bitangiye ku 28 Gashyantare. Ivuga ko igisubizo cyayo cyarebaga ibigo bifitanye isano n'ivyo bikorwa. Abayobozi ba Iran bavuze ko batanze inyandiko nyinshi mu nama y'umutekano ya Loni, harimo inyandiko za diplomasi n'inyandiko bavuga ko zigaragaza ingendo z'indege ziva mu karere ka Emirates z'Abarabu ntizigeze ibavuga ku mugaragaro kuri ibi birego byihariye. Itangazamakuru ryo muri Iran ryavuze ko iki gice gishobora kugorana ndetse no gutuma imbaraga zihinduka mu karere kose muri rusange, kureba n'ikinyori bigatangira ndetse no gushaka gutikurana bikongera ngaho. None ubwo Emirates z'Abarabu zibarirwa muri BRICS zitakinye kuvugaho gutya na Iran aza kubihanganira. Iki ni ikindi gihugu kibarirwa muri BRICS, Russia. Bo batanze umuburo ukomeye cyane kwa leta zimwe za Amerika, batimwa mwahisemo kugiye neza mudahura n'izago bikomeye ko Iran nta hantu igiye kujya. Muri ze ngo Iran izasubira inyuma.
barababeshye. No retreat for Iran. Nimukine na Iran cyangwa se mushake kugenda muja gushotora Iran, umwibwire yuko iraza kubagira neza ikisubirira inyuma. Ibyo ntibikunda, biraza ko ibyago bikomeye cyane kuri mwebwe. Numuburu utangaje ukomeye waturutse muri Moscow uhabwa igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli muri ibikorwa byabo bakomeje gukorera Iran. Nubwo batabyizi neza ko ushaka kubabirana ibibi, Uburusiya bwavuze kimwe mu byo buvuga ko gikomeye cyane kurusha ibindi. Bavuga ko bazakomeza gushyigikira Iran bakarwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli. Mu magambo akomeye y'ubushyuhe mu nama ikomeye y'umuryango w'ubufatanye ya Shanghai, abayobozi bakuru b'Uburusiya bashinje Washington na Tel Aviv gutangiza intambara idasobanutse yo kurwanya Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Moscow yanaburiye ko amakimbirane ashobora kwiyongera mu bibazo bikomeye byo mu karere ndetse no kw'isi yose muri rusange. Ko tavuga ko ibintu bigiye guhagarara cyangwa se byahagaze. Umunyamabanga wungirije w'inama y'umutekano y'Uburusiya Alexander Benediktov yahuye n'umuyobozi mukuru w'umutekano wa Iran Ali Bagel mu nama ya Shanghai yabereye Bishkek muri Kazakhstan. Iyi nama yabaye mu gihe hari nanone umwuka mubi ukomeje kwiyongera cyane cyane muri Aziya y'Iburengerazuba ndetse n'ubwo bw'indi mirwano ikomeye ya gisirikare bukomeje kwiyongera. Imirwano ishobora kuba mibi cyane. Benediktov yatangaje ko Uburusiya buzakomeza gukorana bya hafi na Iran hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Yanamaganye cyane icyo yise igitero cya Israeli cya Amerika kuri Repubulika ya Kisilamu ya Iran, avuga ko ari ibitero bitubahirije amategeko. Umutegetsi mukuru w'Uburusiya yanagaragaje agahinda ku rupfu rw'abayobozi b'ingabo za Iran n'abayobozi ba leta bishwe mu bitero biherutse kugabwa na Amerika na Israeli. Yashimiye ubumwe bw'abaturage ba Iran nubwo hari ibyangiritse byinshi byatewe n'ibibazo by'intambara byibasiye kino gihugu. Benediktov avuga ko Washington na Tel Aviv bananiwe guca mu ibice Iran imbere mu gihugu nubwo igitutu cyakomeje kwiyongera ndetse n'izamuka rya gisirikare. Mu magambo ye Benediktov yagize ati, twababajwe cyane n'igihombo cy'ingabo kidasubirwaho cyatewe n'ibitero bya Washington na Tel Aviv ku buyobozi bwa gisirikare bwa Iran n'abayobozi b'abanyapolitike bakomeye bo muri Iran bibasiriwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akomeza agira ati, n'ibitero bakoreye inyungu z'igihugu cyabo n'abaturage babo. Twiyemeje gukorana bya hafi na Tehran kugira ngo dushake uburyo bwo gukemura ibibazo mu mahoro hashingiye ku mahame y'amategeko mpuzamahanga. Bwana Benediktov niwe wavuze aya magambo ashimangiye cyane cyane ko Russia izakomeza gufatanya na Iran kandi no gushaka igisubizo kirambye. Icyakora batanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibikorwa Amerika birimo gukora ari ibikorwa bibi cyane byo kwirengagiza amategeko mpuzamahanga no kuri intambara y'ubushotoranyi kuri Iran mu buryo budafututse. Ibyo kino gihugu cya Russia kibona neza ko ari ibikorwa bibi byo kwamaganira kure. Tugarutse kuri Trump wasuye Beijing Peke, no kuvuga ngo Ubushinwa yasabye Bwana Xi Jinping ubufatanye mu kugira ngo barangize ino ntambara mu Burasirazuba bwa hagati. Ngaho da none ubwo ngubwo Donald Trump ntabwo ari gutsindwa ubundi, usaba ubufasha igihugu cya Leta y'Ubushinwa bari basanzwe gushinja kuba ari umufatanyabikorwa wa hafi wa Leta ya Iran. Amagambo ya Vladimir, amagambo ya Trump n'amagambo akomeye cyane, harimo ngo gukorana ibikorwa bya gisirikare. Perezida Xi ni umugabo ukunda cyane cyane guhuza, kandi yatanze amasezerano. Yavuze ati, niba nshobora kugira icyo mfafasha ndifuza kubafasha. Yabivuze ibyo, yabivuze. Kandi reba, umuntu wese uguza amavuta menshi hariya bigaragara ko afite isano na Iran, ariko yavuze ati, ndashaka kubafasha, niba nshobora kubafasha mu buryo bwari bwo bwose. Yifuza ko Hormuz ifungurwa. Yavuze ati, niba nshobora kubafasha mu buryo bwari bwo bwose. Ikibazo wabajijwe kandi wakivuzeho ni inkunga y'Ubushinwa kuri Iran. Ni iki kiganiro mwagiranye cyangwa se ikiganiro mwagiranye kivuze iki kuri ibyo ngibyo twaganiriye? Ndavuga, iyo uvuze inkunga ntabwo warwana intambara natwe cyangwa se ikindi cyane cyari cyose. Oya, yavuze ko atazatanga ibikoresho bya gisirikare. Icyo ni itangazo rikomeye ubwo yivugiye. Yabivuze uyu munsi. Iyo ni itangazo rikomeye yatanze. Yabivuze cyane. Ariko icyarimwe yavuze ati, urabizi, tugura peteroli nyinshi yabo kandi bifuza gukomeza kubikora. Yifuza rero kubona umuhora wa Hormuz ufungurwa.
navuze ni okay nibyo ntabwo twayihagaritse. Barabikoze rero urabizi birabashishikaje cyane. Yasetse yavuze ati urabizi ni nkaho bahagaritse hanyuma wowe urabahagarika, ariko bifuzaga ko bifungurwa ariko mu by'ukuri barabifunze. Ntibyakunze ko bishyura amafaranga nabo y'umusoro. Sinzi niba wenda aricyo cyangwa se atari byo, sinzi uwo wishyura. Ndavuga bashyira he amafaranga mu ari igihugu cyahagaritse. Urabizi bishyura amafaranga y'umusoro. Ni Donald Trump avuga yuko bifuza gukomeza korana n'igihugu cy'Ubushinwa kandi Ubushinwa bukabatera inkunga muri ibibazo bya gisirikari bahanganyemo na leta ya Iran. Mu yandi magambo Trump ati ndabashimiye cyane n'iby'icyubahiro cyinshi cyane n'umunsi mwiza cyane. By'umwihariko ndashaka gushimira Perezida Xi inshuti yanjye kuri iki gikorwa cyiza cyane, kandi mu by'ukuri ryari ikaze ryiza cyane kurusha irindi kaze ryabayeho, kandi kuba yatwakiriye neza muri uru ruzinduko rwa leta rw'amateka umubano hagati y'Amerika n'Abashinwa utangiye kuba mwiza cyane. Kuva Amerika yashingwa byakomeje kugenda bizamuka gake gake. Samuel Shao Conseil wa mbere w'Umushinwa yageze mu gace kacu mu 1984. Abacuruzi b'Abashinwa bari bafite izina ry'Abanyamerika, irikwa ryabo ryabaye abantu bashya. Nyuma y'ibinyejana 2 rero n'igice, uwo mubano wa mbere wabaye umwe mu mibanire ikomeye cyane mu mateka y'isi. Mwakoze nanone Perezida Xi kuri iki gikorwa cyiza cyane cyo kunyakira, kandi no muri nijoro cyubero cya ngenda kiguhaye, kandi nanjye ndagustumiye wo na madamu wawe Peng kudusura muri White House iyo 24 Nzeri, kandi turabyiteze ko muzaza. None ndifuza none kandi gutanga igitekerezo cy'umubano mwiza kandi urambye hagati y'Abanyamerika n'Abashinwa. Ni umubano udasanzwe cyane, kandi ndashaka kongera kugushimira. Iki gihe cyabaye igihe kitangaje. Urakoze cyane Perezida Xi. Abaturage b'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bombi ni beza cyane, basobanukiwe no kuvugurura igihugu cy'Ubushinwa no kongera kuba igihugu cyiza cy'umuturanyi cyangwa se cy'umuvandimwe wa Amerika. Bityo rero birashoboka rwose kubana, gukomezanya ndetse no kugirana akamaro mu isi. Uyu munsi nagiranye ikiganiro cyimbitse na Perezida Trump ku mubano w'Ubushinwa na Amerika n'imimerere mpuzamahanga ndetse n'akarere. Twembi twemeranije ko umubano w'Ubushinwa na Amerika ari wo mubano w'ingenzi cyane muri kino gihe, kandi ugomba gufatwa neza ntuvuye umubano mubi. Ubufatanye bugira inyungu kuri twembi mu gihe amakimbirane abangamira ibihugu zombi. Tugomba kuba abafatanyabikorwa, ntabwo tugomba kuba abarwanyi. Twemeje kubaka umubano wubaka kandi uhamye hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo duteze imbere iterambere rirambye ndetse n'ubukungu bukomeye bw'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo ni Bwana Xi Jinping aganira cyangwa se mu ijambo agejeje kwitabira umusangiro wa nimugoroba ubwo yasangiraga na Donald Trump n'intumwa ziturutse Washington zasuye Peking cyangwa se Beijing kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2026 bageze ku itariki 13 ku mugoroba. Ngaho rero komeza kwana natwe uramenya byinshi mu masaha ari imbere. Ndagushimiye ugubwe neza, amahoro, imisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Salamu and shalom.